Reka mbasuze mwese nizera ko mwaramutse amahoro mbifuza kugira igitondo cyiza mwese mwahisemo kuri Cyamani TV. Nitwa Sale Hassan. Muri itondo turamutse tuje kurebera hamwe amakuru mashyashya aramutse avugwa kuri tariki ya 15 Kanama 2023. Na amakuru menshi cyane gusa tugiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari, maze nze kubabwira ko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byemeranyije gahunda nshya zo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'I Washington mu gihe impaka kuri FDLR zikomeje kuba zagorana. Ese ni ibiki byaganiriweho hano mu Rwanda? Kandi daza kubabwira amakuru menshi cyane aramutse ahavugwa, kuko nk'ubu Professor Emery Bienvenue wa Rwanda FDA yamaze kuba nawe yatabwa muri yombi. Ese byagenze bite? Byose turaza kuba twabireba. Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU n'inshuti zayo byasabye Repubulika Demokarasi ya Kongo gusenya hasi hejuru FDLR hagendewe ku masezerano y'I Washington. Ni byinshi cyane bikomeje kuvugwa gusa, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi uwitwa perezida w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yagize atya yikanga intambara, ubundi ahita atanga gasopo aravuga ati haba umurundi cyangwa se umunyamahanga wari wese uzagerageza gutera igihugu cy'u Burundi nyamuneka ntabwo azahava ari amahoro. Byose turaza kureba ibikubiye muri iyi nkuru muri rusange. Gusa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo naho ibintu biba ari umwoto, ibintu biba ari umuriro. Muti noneho byo bimeze bite? Kuri ubu abanyamurenge bamaze kuba barega perezida wabo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Muti rero babareze bagiye muri ICC, urukiko mpanabyaha niko nabivuga, barega aba baperezida b'ibihugu bya Repubulika Demokarasi ya Kongo yewe na Kongo. Ese babareze biki? Byose tugiye kuba twabireba. Turaza gusimbukira kure cyane hanze y'u Rwanda. Ubundi mbabwire ko nko mu gihugu cya Tanzania ikintu gitangaje kuri ubu, ngo mu gihugu cya Tanzania umuryango wafashe umwana ufite imyaka 10. Tekereza nawe, umwana w'umukobwa ufite imyaka 10 uramushyingira. Leta ibibonye iravuga iti ahwi reka ibyo ngibyo ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Uyu ni umuziranenge wacu, leta igira ijya kumukurayo. Ibyi nkuru byo bimeze bite? Byose turaza kubireba. Abakunda rero imikino, abakunda imikino murera Rayon Sport, dore inkuru nziza mbazaniye ngo Ruboneka ashobora kugira icyo akaza rwose mu ikipe yayo. Gusa ku rundi ruhande Tanzania ngo ntabwo irimo iravuga rumwe n'u Rwanda nyuma ya Kenya ngo kwifungwa nyine ry'inzoga z'ibyuma. Ni byinshi cyane rero bikomeje kuba byavugwa cyane hirya no hino, ni byinshi biramutse bivugwa. Wowe icyo usabwa ni ukunega amatwi ukama umwanya ugatuza, ubundi nkabyuka nanjye nk'ugezaho ibiramutse bivugwa kuri tariki ya 15 Kanama 2023. Mwese mbahaye ikaze. Aya makuru reka nyanzike mbabwira ko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byemeranyije guteza imbere gahunda ebyiri zigamije gukomeza gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro y'I Washington, mu gihe impande zombi zigikomeje kutumvikana ku buryo bwo gukemura ikibazo cy'umutwe wa FDLR. Ibi byatangajwe nyuma y'inama ya gatandatu y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano ruzwi nka Joint Security Coordination Mechanism cyangwa se GSM, yabereye i Geneve mu Busuwisi ku itariki ya 12 n'iya 13 z'ukwezi kwa 8 2023. Iyo nama yahuje intumwa z'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bifasha ibiganiro by'amahoro, barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe African Union ndetse na Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara nyuma y'inama, impande zombi zavuze ko zumvikanye kuri gahunda ebyiri zigamije gushimangira uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'I Washington. Gusa nta bisobanuro birambuye byatanzwe ku bigize izo gahunda ebyiri. U Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi byasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuzasuzuma izo gahunda no gutanga ibitekerezo byayo mu nama itaha ya GSM.
Hemejwe kandi ko mu kwezi kwa 2023 hazaba inama y'impande eshatu izaba igamije gutegura ibikorwa bizakurikiraho mu ishyirwa mu bikorwa by'ibyemeranyijwe. FDLR ku rundi ruhande ikomeje kuba yaba ingingo ikomeye nyine ikomeza gukurura impaka mu biganiro by'ibi bihugu byombi, haba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yewe n'abahuza ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Muti rero byo bimeze bite? Mu nama yabereye i Geneve mu Suisse, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanagaragaje ko igeze kure muri gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR mu gufasha abarwanyi bawo kuva mu bikorwa by'intambara bakagaruka mu buzima busanzwe. Ikibazo cya FDLR ni kimwe mu ngingo zikomeye z'amasezerano y'i Washington, kuko u Rwanda rumaze igihe ruvuga ko uyu mutwe ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 kandi ko ukomeje guteza ikibazo cy'umutekano muke mu karere. Ku rundi ruhande, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse gutangaza ko yagiranye amasezerano na FDLR agamije gushyiraho uburyo bwo gusenya uwo mutwe no guseza abarwanyi bawo. Icyakora u Rwanda rwamaganye iyo nzira, arushimangira ko ikibazo cya FDLR kigomba gukemurwa hakurikijwe iby'impande zombi ziyemeje mu masezerano y'i Washington. Mu nama itaha izabera mu Suisse n'ubundi i Geneve, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abyemeranyije ko inama itaha ya GCSM izaba ku itariki ya 13 z'ukwezi ku itariki ya 13 n'iya 17 z'ukwezi kwa 9 2023 i Geneve mu Suisse. Iyo nama izibanda ku gukomeza gusuzuma ayishyirwa mu bikorwa by'ibyemeranyijweho rigeze, ndetse no guhuza ibikorwa bigamije gushimangira umutekano n'amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Gusa ku rundi ruhande, amasezerano y'i Washington yashyizweho umukono ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ushize 2025 i Washington DC hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari agamije gushyiraho umurongo mushya wo gukemura ikibazo cy'umutekano kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2023 Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi bongeye gushimangira ayo masezerano imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, hongerwamo ingingo zijyanye no guteza imbere ubufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu byombi n'akarere. Mu ngingo z'ingenzi zayo harimo gukumira no kurandura FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, kubahiriza ubusugire bw'ibihugu byombi, ndetse no gushyiraho uburyo buhoraho bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa bw'ibyemeranyijweho. Gusa dore imbogamizi z'igihari. Nubwo abahuza bakomeje kugaragaza ko hari intambwe imaze guterwa, ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'i Washington riracyari imbere y'imbogamizi zikomeye. Muti Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ishinjwa kudafata ingamba zihagije zo gusenya FDLR, mu gihe u Rwanda narwo rushinjwa kudakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizweho. Izi mpaka zombi zikomeje kuba zimwe mu mbogamizi zikomeje ziri imbere y'ibiganiro bigamije kurandura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama zizakomeza mu mezi ari imbere, zishobora gutanga ishusho irambuye y'uko impande zombi ziteganya gukemura ibyo zidahurizaho, cyane cyane ku kibazo cya FDLR n'izindi ngingo z'umutekano ziri mu masezerano y'i Washington. Reka tugaruke hano mu Rwanda dukomeze kureba n'ibindi birimo biravugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu wa 13 tariki 13 z'ukwezi kwa 8 2023 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu 18 barimo Prof Mire Bienvenu, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge imiti n'ibiribwa Rwanda FDA. Prof Mire Bienvenu ari mu bantu RIB yerekanye kuri uyu wa 13 Kanama 2023. Aberekanwe bose ni abakozi ba leta barimo 10 bakorera Rwanda FDA.
harimo kandi abakozi b'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB hamwe n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari yewe n'imirenge. Abantu 18 ba Rwanda FDA harimo Dr Nyirimigabo Eric ukuriye ishami ry'ibiribwa, Dr Nyamwasa uyobora ishami rishinzwe ubugenzuzi, harimo kandi Christian Namahoro inzobere mu gutanga impushya ku bigo bikora ibiribwa, Muhimpundu Alice inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Kangabe Benita inzobere mu ikoranabuhanga ry'ibiribwa n'ubugenzuzi, Uwamahoro Elizabeth inzobere mu mutekano w'ibiribwa no gukurikirana imikoreshereze y'umutekano wabyo, harimo kandi Nigena Claudine inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Ndayishimiye inzobere mu gukurikirana imiti y'abantu nyuma yo kujya ku isoko, naho Nizeyimana Janvier inzobere mu bwubatsi bw'inganda zitunganya ibiribwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko kuwa 20 Nyakanga 2023 hamaze gutabwa muri yombi abantu 104 bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gutunganya ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Muri bo 97 bakaba barakorewe dosiye ndetse zishyikirizwa ubugenzacyaha. Yagize ati iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari ibyangombwa yagiye atanga adashingiye ku myanzuro y'akanama ka tekinike Internal Technical License Committee. Twumvise neza ko kariya kanama umwanzuro wako ari wo ashingiraho. Yatanze urugero ku bugenzuzi bwakozwe ku ruganda rukora ibinyobwa bisembuye hasangwamo imashini ikamura umutobe ifite ingese yewe nyinshi. Yagize ati ni ikintu giteye ubwoba utareka abiza kurangira urwo ruganda rwahawe icyangombwa, kandi noneho icyemezo cyo gutanga icyangombwa kidashingiye ku mwanzuro w'akanama ka tekiniki. Iperereza ryagaragaje ko tariki ya 23 Mata 2023 umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA yatanze icyangombwa cyitwa FBO Food Business Operations License, ihabwa umuntu wujuje ibyangombwa bitatu. Ku itariki ya 19 Gicurasi ako kanama kasuzumye raporo y'abagenzuzi bemeza ko uru ruganda rudahabwa iki cyangombwa, ariko byumvikanye ko basuzumye icyangombwa cyamaze gutangwa. No muri RSSB hari abafunzwe. Mu bantu RIB yerekanye harimo abakozi ba RSSB bashinzwe gutanga ibyangombwa bitandukanye bakekwaho ibyaha binyuranye. Abo ni Moranzi Samuel umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'uburenganzira ku rwego rw'igihugu, Kanyange Serine umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bw'ibicuruzwa, Akabanza Eric umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bwa systeme. Hari kandi abakozi batatu bo muri RSB bakurikiranyweho icyaha gishingiye ku gutanga icyangombwa cya SMAC gihamya ko igicuruzwa cyujuje ubuziranenge, aho bagihaye ibigo birenga 18 kandi ibyo bicuruzwa bitujuje ibyangombwa bisabwa na Rwanda FDA. Dr Murangira Bitieri yavuze ko ubusanzwe kugira ngo SMAC itangwe na RSB umucuruzi cyangwa uruganda rubanza kubisaba, hanyuma hakarebwa niba igicuruzwa cyujuje ibisabwa na Rwanda FDA ariko aribwo gihabwa icyangombwa. Yagize ati twasanze nk'ikinyobwa runaka gifite SMAC ariko wajya kureba muri bya byangombwa bya Rwanda FDA ugasanga na kimwe gifite. Ni ibintu byateye icyuho kinini kuko ari byo byabaye nyirabayazana w'aka kavuyo ko kubona ibicuruzwa ku isoko bitujuje ubuziranenge. Dr Murangira yasobanuye ko abakozi bo mu nzego z'ubugenzuzi bw'ubuziranenge batawe muri yombi bahuriye ku cyaha cyo gukoresha ububasha bafite mu nyungu bwite ndetse hamwe no kudakora igitegetswe mu nyungu zabo bwite, kuko ubusanzwe abakozi bashinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bemerewe gufunga ibicuruzwa
ibicuruzwa bitujuje ibisabwa. Ibyo ariko nabyo yagize ati ariko ibyo ariko nabyo bakoze kandi bigaragara ko ari inyungu zabo bwite kuko bakingiraga ikibaba abakora ibitemewe ariko byangiza ubuzima bwa benshi. Yagize ati ziriya nganda zose zafunzwe zarakoraga zikunguka zikinjiza amafaranga kandi zidafitiza ibyangombwa. Ni ukuvuga ko bariya bashinzwe gutanga ibyangombwa bishe ijisho birengagiza nkana bahesha inyungu abantu batari bakwiye kubona. Ni nyuma y'uko mu Rwanda hafunzwe inganda zirenga 150 zakozwe ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Dr Murangira yavuze ko abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari n'imirenge 5 batawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kuba ibyitso ku cyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Iki cyaha bakurikiranyweho bagikoze mu buryo bwo gukorana n'aba nyir'inganda bakajya baburira cyangwa azaba zafunzwe bakongera kuzifungura bidakurikije amategeko. Aba banyamabanga nshingwabikorwa ngo bongeye gufungura izi nganda babwira ba nyirazo ko ari ibintu by'igihe gito bizahita birangira. Gusa Dr Murangira yashimangiye ko amazi atakiri yayandi kuko ubu n'abazihaga ibyangombwa bidakurikije amategeko batangiye kuba bafatwa. Nyamuneka ibi ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byerekana ko noneho ibyo abantu bavugaga ngo urabona ngo ibintu ngo byasubiye rudubi. Oya, ni ibintu umubona ko leta yahagurukiye nyine, ni ya leta yacu dukunda, leta irebera abaturage. Murabona yabihagurukiye. Niba wifata nk'umuyobozi mukuru ushinzwe kugenzura buri kimwe cyose, ari wowe ugifite mu nshingano ukibwira ko ntacyo bagukoraho, iki ni ikimenyetso cyerekana ko mu Rwanda ikintu cya mbere gikomeye kurenza ibindi ni amategeko. Ibi ni byo dukunda dushaka. Icyiza nuko rwose dufite leta irebera umuturage nyine, uyu wa wundi mutoya udashobora kuba yakwigereraho nyine abandi bashobora kuba bagira. Icyo nicyo cyiza turusha n'ibindi byose. Rero tutarava hano mu Rwanda ngo twambuke tujye mu Burundi cyangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbabwiye ko kuri ubu inkongi yari yafashe ikirunga cya Muhabura yamaze kuba yazimya. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice yatangaje ko inkongi y'umuriro yari yafashe ishyamba riri ku kirunga cya Muhabura yamaze kuzima. Igice cy'ikirunga giherereye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera cyafashwe n'inkongi mu gitondo cyo kuri uyu wa 14 Kanama 2023. Abaturage, abayobozi bo mu nzego z'ibanze bagiye kuri iki kirunga kuzimya iyo nkongi birirwa muri iki gikorwa kugeza mu masaha y'umugoroba. Umuturage utuye mu kagari ka Nyagahinga hafi y'ikirunga yatangaje ko batashye mu masaha ya saa 11 z'umugoroba bamaze kuzimya iyi nkongi. Yagize ati twahavuye mu masaha ya saa 11 n'igice. Yagaragaje ko impungenge z'uko umuriro ushobora kongera kwaka mu gihe haboneka umuyaga mwinshi kubera ko basize hagicumba umwotsi nubwo wari muke. Guverineri Mugabo wa Gahunde yatangarije ikinyamakuru Igihe ko umuriro kuri ubu wamaze kuzima. Yagize ati byashize nta kibazo. Biteganyijwe ko mu gitondo cyo kwa 15 abanyamuryango b'amashyirahamwe ashinzwe kubungabunga pariki y'Ibirunga bazasubira ku kirunga cya Muhabura kugira ngo barebe niba umuriro utongeye kwaka. Ubwo reka twizere ko rwose bamaze kuba bagerayo. Gusa kugeza ubu icyateye inkongi ntikiramenyekana, ariko kandi ngo harakekwa abavumvu bajya guhakuramo ubuki mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubuso bwangijwe n'iyi nkongi nabwo ntiburatangazwa, gusa icyagaragaye nuko yatangiriye ku gice cyo hagati yaguka izamuka. Ngaya nguko rero, Imana ishimwe kuba ikirunga cyamaze kuba cyazima. Ibyo ni ibintu by'agaciro cyane. Ubwo rero reka twambuke tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru menshi, nyamuneka nimuze kugenda tutavuze mu Burundi, tutagiye mu Burundi. Mu Burundi uwitwa Evariste Ndayishimiye yatangaje nyamuneka amagambo akomeye ku muntu wese wakifuza ngo guteza intambara muri cya gihugu cya cy'u Burundi.
rero ubwo mutaza kujya kure, gusa mu nyemere tubanze duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turebeho ngo ni biki biramutse bivugwa. Murabizi cyane imyaka imaze kuba yarenga 4 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyukira mu masasu, minembwe amasasu, ngaho karehe mu masasu, byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo mpamvu babwa ni igice cy'umwoto, ni igice cy'umuriro. Ngaho munyemere none twinjiye muri iyi miriro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasubijwe uburenganzira busesuye bwo kugira ijambo, kugira uruhare mu bikorwa by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC nyuma y'imyaka irenga 2 yari imaze iri mu kato kubera amadeni. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama y'abaminisitiri ya SADC yabereye i Durban muri Afurika y'Epfo ku wa 12 2023, ubwo nyine ni muri ukwezi kwa Kanama, mbere y'inama ya 43 isanzwe ati mbere y'inama ya 43 isanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize uyu muryango, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yambuwe uburenganzira bwo gufata ijambo muri SADC kuva muri Mata 2024 nyuma yo kutishyura imwe mu misanzu itangwa n'ibihugu bigize uwo muryango. Ibi byagabanyije ubushobozi bwa leta ya Kinshasa bwo kugira uruhare mu biganiro no mu byemezo birebana na politike, umutekano, ubukungu n'ubufatanye bw'akarere. Icyemezo cya SADC cyagize ingaruka zikomeye kuko nicyo cyatumye Perezida Felix Tshisekedi yimwe ijambo ubwo yari yitabiriye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya SADC yabaye tariki ya 17 Ukuboza 2025. Aya madeni akomoka ku ngabo za SADC zari zishinzwe kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mpera za 2023 kugeza mu ntangiriro za 2025. Ingabo za SADC zatashye mu mwaka ushize nyuma y'ubwumvikane na M23 zari zimaze amezi mu bigo byazo biri mu bice bikikije Goma zimeze nk'imfungwa z'intambara. Nyuma yo kwamburwa uyu mujyi, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabwaga kwishyura umusanzu wa miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika wo gufasha izi ngabo zaturutse muri Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi gusohoza inshingano zazo neza muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bihugu bitatu byagaragaje ko kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarishyuye umusanzu wose byatumye ingabo zabyo zidakora neza akazi kazo, bituma byishyurira amafaranga yabo. Muri Kanama 2025 SADC yihanangirije leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yimenyesha ko igomba kwishyura bwangu ikirarane cya miliyoni 48 z'amadolari ya Amerika muri uyu musanzu, bitaba ibyo ikazafatirwa ibihano bishingiye ku mategeko agenga uyu muryango. Minisiteri ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinzwe ubufatanye n'akarere yatangaje ko ibirarane byishyuwe n'ubwo ngo igihugu gihanganye n'ibibazo by'ubukungu. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko gusubizwa uburenganzira muri SADC bizayifasha kongera kugira uruhare mu biganiro n'ibyemezo bifatwa n'uyu muryango, by'umwihariko ku bibazo by'umutekano no mu burasirazuba bw'igihugu ndetse no mu bikorwa by'ubufatanye mu by'ubukungu. Mu ngingo z'ingenzi nari nabababwiye ko abanyamurenge bamaze kurega Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we w'u Burundi yitwa Evariste Ndayishimiye. Muti rero babareze iki? Babareze he? Bizatanga izihe ngaruka? Abanyamurenge bo muri Minembwe bagejeje ku biro by'umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC arwiraye ikirego gisaba ko hakorwa iperereza ku ruhare bavuga ko abayobozi bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bagize mu byaha byakorewe abaturage b'abanyamurenge. Ikirego cyatanzwe kuri uyu wa 14 Kanama 2023 abarega bashinja Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo
na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye Neva uruhare mu byaha bavuga ko byakorewe Abanyamulenge mu Minembwe. Bavuga ko ibyo bikorwa bishobora kuba bigize ibyaha byibasiye inyoko muntu, ibyaha by'intambara, ihonyorabwoko ndetse yewe na jenoside. Mu kirego cyatanzwe n'abavoka barimo Amedeo Kamota, Leon Le Forster, Bernard Meigeni na Innocent Nezigayo mu izina ry'abahohotewe. Abanyamulenge basabye umushinjacyaha wa ICC gukora iperereza ku bantu bashobora kuba barateguye, bategetse cyangwa bagize uruhare muri ibyo bikorwa. Mu nyandiko yashyikirijwe ICC harimo kandi amazina y'abandi bayobozi ba politike, igisirikare n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarega bavuga ko bakwiye gukorerwaho iperereza. Muri bo hariho Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrice Muyaya, umushinjacyaha mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uwahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenga, ndetse na Depite Justin Bitwakira uhagararira agace ka Uvira mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba Banyamulenge bavuga ko kandi ibikorwa bashinja aba bayobozi n'abandi bakeka byagiye bishyigirwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, Nyatura yewe na FDLR. Ku rundi ruhande rw'u Burundi abarega bavuga ko ubuyobozi bw'igihugu bwagize uruhare mu bikorwa byo gushyira mu Minembwe mu kato, kubuza abaturage kubona ibibatunga no gukoresha ingabo mu bikorwa bya gisirikare byibasira ako karere. Ni muri urwo rwego basaba ko uruhare rw'abayobozi bw'u Burundi barimo Perezida Ndayishimiye narwo rwasuzumwa. Ikirego cyatanzwe mu gihe Abanyamulenge n'inshuti zabo hirya no hino ku isi bibuka ku nshuro ya 22 ubwicanyi bwo mu Gatumba bwabaye ku wa 13 Kanama mu 2004, aho impunzi z'Abanyamulenge zari mu nkambi mu Burundi niho ziciwe. Abatanze ikirego bavuga ko bafite ubuhamya bw'abahohotewe, amafoto, amashusho n'izindi nyandiko bashyikirije ICC. Aba batanze ikirego kandi bavuga ko mbere y'iki kirego bari bamaze kugeza ku biro by'umushinjacyaha wa ICC inyandiko 6 zivuga ku byabaye muri Minembwe hagati ya Gicurasi 2023 na Gashyantare 2027. Abanyamulenge basaba gutangira iperereza vuba hagamijwe kumenya ukuri ku byaha bivugwa no kubazwa inshingano kw'ababigizemo uruhare. Mbese aba Banyamulenge baravuga bati nyamuneka ibi byaha turimo turagenda dukorerwa umuntu wese wabitegetse, wabiteguye, nyine uwo ari wese wabigizemo uruhare agomba kugira icyo agakurikirwa. Ngayo nguko turimo turagenda dusoza, gusa ntabwo twasoza tudaciye mu Burundi rwose. Mu Burundi Evariste Ndayishimiye arimo arikomanga mu gatuza, aravuga ati uraramuka undezeho agatuza uwo ari we wese, agatuza turakamena. Muti bimeze bite noneho? Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kwikanga intambara, agaragaza ko umurundi cyangwa umunyamahanga uzashoza intambara ku gihugu cye azatsindwa. Ndayishimiye yatanze ubutumwa ubwo yapfundikiraga inama y'urubyiruko rwaturutse mu bihugu bitandukanye yateguwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, abereye umuyobozi mukuru. Uyu mukuru w'igihugu yabwiye urubyiruko ko intambara ari mbi, bityo ko adashaka ko Burundi buyisubiramo kuko yamuhombeje cyane mu bihe bye by'ubusore. Yagize ati nicyo gituma nifuza intambara muri igihugu cyacu, kandi n'ubu mbatangarije ko umuntu uzarota azana intambara mu Burundi ari uwa hano cyangwa uwo hanze, intambara izatangiririwe irangiririwe, ari umurundi cyangwa umunyamahanga azatuzanira intambara izatangiririwe irangiririwe. Perezida Ndayishimiye amaze igihe kinini aburira abo avuga ko bashaka gushoza intambara mu Burundi. Yabivuze cyane mu mwaka ushize ubwo intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasatiraga igihugu cye. Uyu mukuru w'igihugu abivuga mu gihe imitwe yitwaje intwaro y'abarundi irimo Red Tabara na FNL Nzabamema ivuga ko izakomeza kumushyiraho igitutu kugira ngo yemere ko hajyaho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Mu ntangiriro za Kanama, Red Tabara yatangaje ko igihe cyo kubohora Burundi cyegereje. Ibi nibyo bikomeza gutera repo anako uyu Evariste Ndayishimiye ubwo
kumva ngo intambara hafi kugera mu gihugu cye. Ibi bikomeza kugenda bimutera ubwoba. Aya makuru n'andi mba nagiye mbasomera yose nyakura mu kinyamakuru Igihe, Bwiza.com, Minembwe Capital yewe n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Gusa tukiraho mu kinyamakuru Igihe, reka babwire ko kuri ubu muri Tanzania ngo umuryango washatse gushyingira umwana w'imyaka 10 ubundi leta igira icya imukurayo. Abayobozi bo muri Tanzania batabaye umwana w'umukobwa w'imyaka 10 wigaga mu mashuri abanza wari warashyingiwe ku gato n'abo mu muryango we ku musore w'imyaka 20 mu mudugudu wa Ruvujiyungene mu karere ka Same. Uyu mwana wigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Jiyongine, akaba ari n'imfura mu muryango. Yari yarakuwe mu ishuri n'abo mu muryango we kugira ngo ashyingirwe. Akabigasigwa nk'akeza koko. Inkwano yatanzwe ngo ntiramenyekana. Komiseri w'akarere ka Same Kasinda Mugeni yavuze ko abayobozi batangiye iperereza nyuma yo kubona amakuru avuga ko uyu mwana yari amaze igihe kinini atajya ku ishuri. Iperereza ryagejeje inzego z'ubuyobozi aho yari acumbikiwe zisaga abana babiri, uyu w'imyaka 10 n'umusore w'imyaka 20 babana nk'umugore n'umugabo. Bombi bahise bafatwa kugira ngo ikibazo gikurikiranwe. Kasirida yamaganye iki gikorwa avuga ko ari ukurenga uburenganzira bw'umwana. Yagize ati guverinoma iramagana byimazeyo iki gikorwa akinyuranyije n'amategeko cyakozwe n'abo mu muryango bashingira umwana w'imyaka 10 bakamwambura uburenganzira bwe bw'ibanze harimo uburezi no kuba ahantu hatekanye. Yongeyeho kandi ko abakekwaho kugira uruhare muri iki gikorwa bakiri mu maboko ya polisi bategereje ko bakurikiranwa n'amategeko. Yasabye abaturage gutanga amakuru ku bikorwa nk'ibi bibera mu miryango yabo. Yagize ati ndashishikariza abaturage ba Same gukomeza gutanga amakuru mu ibanga ku bikorwa nk'ibi bya kinyamaswa bibera mu miryango yacu. Umujyanama w'umurenge wa Ruvu Yayigongo Murutu nawe yemeje ko polisi yataye muri yombi abakekwaho kugira uruhare muri iki kibazo kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. Reka munyemerere nsoreze aya makuru yacu mu kinyamakuru Bwiza.com aho batangaje ko ikipe ya Rayon Sport iri mu biganiro bigeze kure na Ruboneka Jean Bosco nyuma yo gutandukana na APR FC yamurekuye ubwo impande zombi zananirwaga kumvikana ku mafaranga yicaga ngo asinye amasezerano mashya. Amakuru avuga ko nta gihindutse Ruboneka Jean Bosco ashobora kwerekanwa nk'umukinnyi mushya muri Rayon Sport mu mpera z'icyumweru. Ruboneka amaze igihe nta kipe afite nyuma yo kurekurwa na APR Football Club yari amazemo imyaka 5. Batandukanye muri Kamena uyu mwaka kuko impande zombi ngo zitumvikanye ku mafaranga yagombaga guhabwa uyu mukinnyi. Amakuru avuga ko Ruboneka niyo mugabo Jean Claude wari kapiteni wa APR Football Club nawe kugeza ubu adafite ikipe. Myugariro Nigena Kerema basabaga APR FC abarirwa muri miliyoni 100 z'amafaranga ya recruitment n'umushahara wa miliyoni 5 ngo basinye amasezerano mashya, ariko ikipe yabo ikabaha amafaranga miliyoni 50 n'umushahara wa miliyoni 3. Yumvira aya mafaranga banzera. Nge nitwa Sale Hasani, ndabashimiye cyane mwebwe twabanye kuva ku ntangiro kugera ku musozo. Amakuru yo kuri Man TV nakagaruka.
tugenda tubasomera amakuru mu byaramutse bivugwa mu bitangazamakuru, ibyiriwe bivugwamo byose tugacamo kugira ngo utaza kugira ikintu n'iki na kimwe uba wacikanwa. Reka mbashimire cyane, gusa niba ari ubwa mbere nyamuneka uba ugeze hano kora subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategurira bijye bikugeraho buri kanya. Nitwa Saleh Hassan, reka nkubwiye ni hasta la vista, uze kugira umunsi mwiza.